Di antara tanda cinta suka menyebut nama, petanda benci pula tak suka mendengarnya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, ala habibika khairil khalqi kullihim. Salatullahi salamullah ala sayyidina Nabi rahmah. Salatullahi salamullah ala sayyidina Rasulit Tawbah. Salatullahi salamullah ala sayyidina Nabi rahmah. Salatullahi salamullah ala sayyidina Rasulit Tawbah. Surah Baqarah menjadi dalil kurniaan Allah yang maha adil. Berpindahan qiblat muslimin dengan berkat Nabiil Amin. Suratul Duha menjadi saksi redha Nabi, redha ilahi. Tidaklah redha baginda Nabi, umatnya seorang pun dijilat api. Salatullahi salamullah ala sayyidina Nabiir rahmah. Salatullahi salamullah ala sayyidina Rasulit Tawbah. Ummul Mukminin sangat gembira mendapat doa dari baginda. Itulah doa buat semua. Tiap malam Nabi berjaga, tidak menolak tiga kurniaan: susu, bantal, minyak wangian, sayur labu sangat digemarkan, kurma dan tembikai disekalikan. Salatullahi salamullah ala sayyidina Nabiir rahmah. Salatullahi salamullah ala sayyidina Rasulit Tawbah. Bujur sirih wajah berseri, kasut dijahit dengan sendiri, lalu terurai penuh di dahi, bagai permata memegunkan hati. Usapan Nabi yang lembut manis bisa hentikan tunggul menangis. Jika dibiar tidakkan habis, hingga kiamat kan terus menangis. Salatullahi salamullah ala sayyidina Nabiir rahmah. Salatullahi salamullah ala sayyidina Rasulit Tawbah. Walau terluka di medan perang, pecah pipinya tetap bertenang. Walau terluka di medan perang, pecah pipinya tetap bertenang. Bukan diutus untuk melaknat, bahkan pendawa dan jua rahmat. Sayyidina Syahrin pernah mendendang syair ketika Nabi menunggang. Tekun mendengar tiada letih, tiap rangkapnya disebutkan heh. Salatullahi salamullah ala sayyidina Nabiir rahmah. Salatullahi salamullah ala sayyidina Rasulit Tawbah. Tunggang bagal keldai dan unta, tidur beralas tikar biasa.
Kecil rumahnya penuh bahagia, besar budinya tetamu dimulia. Pernah bersusah 3 purnama, seluruh keluarga bersama-sama. Lapar ditahan begitu lama, hanya menjamah air dan kurma. Salatullahi salamullah ala sayyidina nabiyir rahmah. Salatullahi salamullah ala sayyidina rasulit taubah. Bukit Uhud tawarkan diri, bertukar emas buatmu Nabi. Akan terima ganjaran dunia, syurga milikmu lebih berharga. Anak puterinya Sayyidah Fatimah, hampir seminggu tidak mencamah. Hidup bersusah bersama Nabi, mewah di syurga sebagai ganti. 70 ahli sufa diketuai Abu Hurairah, dijaga oleh Rasulullah. Lapar bersama, kenyang berjemaah, berjalan kaki gemar ziarah. Bukit didaki mengunjung jenazah, hadir kenduri terima hadiah. Ahlul bait Nabi menolak sedekah. Salatullahi salamullah ala sayyidina nabiyir rahmah. Salatullahi salamullah ala sayyidina rasulit taubah. صلوا على سيدنا محمد.